Sitoko sikhona sitoko bangcwele kudala ngeke ukuthole lonke lihlobo lesiwasho esidingwa ngomzimba wakho, netimpepho, baso lekudonsa, namanzi ngimlo. Amanzi lawa akhiwe emfuleni lehlukahlukene elibhudle emfihlo, sikahle-ke lakhaya sola nanako etigubhu nako abozifo zonke. Nawunenkinga yemaphayini, unenkinga umchamo wakho uyashisa, unenkinga yemathunzi, balwa nawe-ke busuku bonke, hlushwa ngitokoloshi, hlushwa into letiningi nje leti khinyabetako empilweni. Sonzela ka-DR Mpele uza kunceda. Ukhona ngesithunywa-ke mina umuntu waseZiyoni, hlangana nje sithunywa kuphela, ningamangali nje kusemnyameni, kephana hayi nanifuna mine tsinzeni ku-066 129 7126. Nguye lo lombona la esithombeni, DR Mpele. Bathi indumandumanea yaduma ezizweni, yamzonda umthakathi-ke le ndvodza. Umthakathi ayivani naye, yamenyanya because umthakathi libala kubulala abantu, acoye abantu. Angimcoyi-ke mina umuntu, ngifuna ukuthi sisebenze entweni la ayibonako naye. Kuloko nje siyabonga, asithandazeni. uNkulunkulu lona amandla, wena lo wethembekile emagumbini amane omhlaba lapha kufinyelela khona emandla asezulwini. Beka Nkosi lithando lekuphilayo emhlabeni nato tonke tindzawo. Busisa babe bantwa bakho, nalabafuna kuphila, nalabasetinkingeni, nalabaphelelwa amendo, nalabasetinkingeni temishado yabo. Bese wena Nkosi uyayibamba, uyayibuthayo yonke iba kanye kanye. Uyicinise nabafuna kuphakama ebhizimisini, inhlanhla tabo. Wenkosi lo watiko ngegama likaJesu. Amen.